Gavumenti ya Uganda kurabira omu kitongore ky'eby'amaizi n'ebitwehinguririze hamwe n'aba Hot Life Uganda Limited ekatandikaho ehuriro y'okubutuura abahingi mu disitulikiti ya Hoima okuruga omu kuhingira enda yonka bakatandika okuhinga ebirikubatahiza sente. Omu huriro egi gavumenti ekataho omwanya gw'okushomesezaho abahingi emiringo y'okwejunisa amaizi g'okushukyerera ebihingwa n'okuhinga emisiri erikurugamu sente nyingi omu maka ga Isaac Kayitwebye omu kyaro kya Bwizibwera omu maraka gwa Kibugubya egomborora ya Kyabigambire. This system was a loan that the president got from the UK Export Fund that passed through Ministry of Water. For the costs, the system costs around more than 1 billion shillings. The first phase had 40 cubic reservoir that was constructed, but later they extended 20 cubic to another farmer. One of them is here. So we appreciate His Excellency for the support that he gave to Hoima District. Ankora ya PPM gavumenti ekugamba nti tuyambe abalimi basobole turukya ebintu ebiragenda akatale akalungi kiwakimanyisa akatale akakuleetera abantu baitu sente ezikumala. Gavumenti ekakwasa obujunaanizibwa bwa Hot Life Uganda Limited okukwatiraho Isaac Kayitwebye omu kuhinga enyaanya, kabeji, ebyozi hamwe na hot pepper ebi barikushomeseza abahingi. Omurimo gwitunga Hot Life n'okugira ngu twije tubashomese kandi tugaruke tubakwatireho tubahereze ebyokukozesa, twabahereze embebo, twabegesa oku baragibendeke, twabahereza emibazi, twabahereza ebikwato ebyokukozesa, twabahereza fertilizers kugira ngu bakabaasa kwongera aha mutindo. Okuturatwaza twine season zibiri. Season ejo yokubanza eyituriyo nitwingirira kumalira ejo tube tubakwatiraho Mr. Isaac na group yanyu tukubahereza buli kimwe ky'okukozesa. Twikaire ntulima aso kandi emirimire twikaire tumanyire ngo enyaanya obwozirima ozalira bwalira hanse binyansi kyonka abalimi banu nko kubaikaine batutureininga ngo bwo kwalira orunyanya hanse binyansi orunyanya runo rukateza haitaka kuno rukaraba mu rukateza haitaka automatically rujundiraho ekyo kimu ekya kabiri hatito obutuku bantulima tukukyali mirenda hatito kulimira export. Dr. Charles Kajura orukurira by'amasharuro mu disitulikiti ya Hoima owabire nagambaho n'abahingi hagizirengwa abantu bahinga embebe z'orukureeta amasharuro mingi nikyongera entaasi omu maka n'ihanga. Hati twine n'omugisa gwagobera gas industry omuli bisakiwalizeewoka ate abo nabo balina akatale hano bwera bukanisa kulaayo. So the issue is production. The issue is production. Amaizi garo abatayine maizi muza tusabe ogu yabashaba okuhinga rero ekyo kuronda akatare bakyo barekere. Ate kiremu ya hot pepper nayo kali kasente bwana Kayitwebye iyo okutundaga otabuli kiro 15 daktari embisa okuhura we kiremu iyo njaga kunoga buli wiki singa abahingi bashomesibwe kuba barikubaasa kushukyerera emisiri yabo no kuba barikubaasa kugigahara kurabira omu kuhinga enyaanya. System mukumara kugitunga mwina kugira timetable y'okufukira emyanya gino egiri mu plots zino ezirimu ogambe kyabaraza tujja kufukira plot A na B, kyakasatu tujja kufukira plot C na D, oba the next day buli kiro okufukira, and it is possible kufukira nyenkyakala from morning up to saha isatu, then saha za rwebajja kuruga saha mwenda kuhika obwire nobora yenda kufukira ekiro kyona. Projekiti egi ekamaraho sente ezirikwingana biliyoni 1. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.